Namaskaram, Pinyadaba Birtalong Penilisam Mibrani Timumpi, Nana Juita, Birtang Tonpe. Nipai Crete Roxy Arni Dipu ASDCSI Hemalong case a Dipu District Committee Hin Pen Pirankiamai Kipha. Pirankiamaya long case a Amai Pubis Nuram Pangcho, a pen Ari Sanghua Tumpen Pachini Ponkevosik Nipai Krinar Keparni, Assam Gov Pen Kachingwai Ponji, HSRC Lapen HS Examalong, Kaprek Organization Atwapan, Papon, Lake Asu Lapen All Bore Student Union Atwapan Sita Hang. Tangti kopia posi Hirsch District Organization, Student Organization Atomaphan, Nanghang Hedaloputa, Karju Pado. Lapen kopia thesi non anta Assam Go Batum Labangso Ekjamalama Putak Paklarda Tektedelo. HSRC Lapen HS Student Atomaphan Papasla Nangji. Lapen Lasonta Claim Clay Pulote, Jesong Nangko Puta Alanitumpen Kehang Pado. On 18th of June 2021, Assam government to collectively Kachingwai regarding la metric exam la pen class 12 exam tumpan la so Kachingwai doji la so Kachingwai along kaprek student organization tumpan hanglo like ASU la pen All Borough Student Union tumpan ta hanglo to discuss about the COVID-19 and regarding the exam. Sitapini Hill District Organization Student Organization tumpan la tum nanghang hetet kupia thelo. Why? Because Karbi Anglong students atum important priorities awi malatum Assam government atumpan. So pini litum through media litum government of Assam tumpan condemn kurilo that they are for not taking importance to the students of Karbi Anglong and West Karbi Anglong district. So pina laso condemn lo lapen inki student atum current government of Assam on a decision and take tilatum komantusi exam binangji non anta latum discuss kuribom chotla atip kaprek adim long langdam lo ba CBSE board langdam lo polo tilatum completely latum ke exam was available si ninjeta kason lo. So why till now the government of Assam are so late in taking such important decisions? Laso bojupin intum government of Assam konta Arjunang Kolo lapen penaan student still they are confused ko anta subjects it talk nahi lazin nitum through Karbi Student Association demand je students tumpan exam patok te pin ben directly see papas nangji ko nili tum pini through this press media ben demand pon lo lapen claim plote nitum protest nang ko po ati we cannot play with the life of the children. Ati laso COVID-19 as join ne penaan also mar tum penaan muni tum life loss lo lazin nitum demand kang tum laso exam kit completely pavidet nangji lapen all together kadoka with students tum panta katum exam patok long nangji. Government of Assam lapen education Minister lapen Chief Minister of Assam nilitum chuning এই ক্ষেত্ৰত আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সংস্থাই দাবী উত্থাপন কৰিব খুজিছোঁ যে এডুকেশ্যন মিনিষ্টাৰে এক্সামৰ প্ৰতি পদ্ধতিটো অতি সোনকালে প্ৰস্তুতি কৰক। নম্বৰ 1 পইণ্টটো মই ক'ব খুজিছোঁ কাইলৈ হ'বলগীয়া বৈঠকত এক্সামৰ প্ৰতি ASU লগতে আপোনাৰ APSU লগতে অসম চৰকাৰে হ'বলগীয়া বোৰ্ড এক্সামৰ প্ৰতি আলোচনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সংস্থা ডিফু ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা আমি কেইটামান দাবী উত্থাপন কৰিব খুজিছোঁ। দাবী নম্বৰ 1 টো হৈছে আপোনাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক বৰ্ষ ক্ষতি হ'ব নালাগিব। নম্বৰ 2 পইণ্টটো হৈছে আপোনাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কোনো কাৰণতে স্বাস্থ্য দণ্ডিত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগিব। নম্বৰ 3 পইণ্টটো হৈছে আপোনাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ শৈক্ষিক স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত হ'ব লাগিব। Edition tiso lapen homsirat terang pia tomasto postar seno tiso phan asar piasar boraka che theklong le ningkan hini plengtang lo ningkan kre hini arta auso phan ke theklong le ajok apia potom ka chingtung ka char i choche junjeang bong ningkan pangthang nang lo pusi nilitumalong birtanang le Karbi Anglong along ajahak kahino abang pubang piari deng pen osomar lapen soarlo atum asapta raikom abepuke pangtheklor alamlo Oso ingbo pidet pulote apia poatum ko ando ne kamatha kisung nangji lake osomar apia poatum si munti thekji lasona kisung pen edison tiso la pen homsira terang pi atum ta ko pai kelang no pen chetong nanglo
kisung ke pho au so ahema sorpen card news along birta nang ke palia tengke disobai lang mili phangcho arong amikar deben be lapen liphu to bipi cheparjan marsi to bipiatum tarabasa arong damsi sarsenot tiso phan 2019 anikan jakhong niphai kristir kep ani scooty pen endam det si ahem cheponlo bonta nipli pho phi sarsenot ingbodet pusi sarsenot apie potuma phan deben be lapen liphu to bipi cheparjan marsi to bipiatum pachinilo lapen liphu to bipi cheparjan marsi to bipia bang nemu sarsenot ingbodet apot non ke kithita pherelo no pakpon plut pop police station along lamhoi kipidam lo pukupia phantong kipudam ji pulone lakeni tuma phan nang ke pa phere mate kes pidet na pu nang ke thelo pusi sarsenot apia potom pe ningje sarsenot kangbo puthak bokolia thana along policy 2019 anikan priya chikloni 5 pliani FIR mate lamhoi pidamlo lapen sarsenot kangbo ahut arta ningkan krehini vetlang apotsi ostomara phan kapajok atum akeng ria longta paledamlo oso domeme adim anke ridam etlo bonta piniani anta awswa phan theklong lebin lo pusi kisungge pho ahema sor atum ningri nilitum oso ki theklong le puthak bokolia thana along lamhoi pidamlo seta deben bela pen liphu to bipi cheparjan marsi tok bipiatum bosu rong pi alipu abang pu aphan nilitum bokolia thana along kipi alam hoyalo an chiendam nang jipusi nang ther nang hap irong puta kisung ke pho apia patum aning ki dokala chepakla anparta mohon phangchola pen version bepu abang phuatum hem an wang plutsi lamhoi kipia pot nang ke ther tekang puta kisung ke phuatum pen pachini ponthu lasila anani pen ningdu kido nanga pot sarsenot aphan kapatumate kapang bodet atum nini ni thomang bong nang paklang nang jimate nang thonang ji kalite kang tuyang deng anta kita poputa aning kiduk pen ningje alang nitum kang bodet ningkan hini ki theklong le aw so phan kiria sayalong nang chirap do nang ji puta karbiang long hamphang kidu anasong aphan towar cholang pinya daba berta bang kelop ansi kangton iklo domitame kurwang thu